instalirali smo nov WordPress sajt, kao što možemo da vidimo ovdje, i hoćemo da dodamo neku temu. Prva stvar koju ćemo raditi, odemo u VP admin i podesimo permalink na post name. Zatim idemo appearance theme, obrišemo teme koje nam ne trebaju. Idemo dodamo novu. Izaberemo Astra temu. I dobili smo ovdje starter templates. Ovdje sada izaberemo Elementor i već imamo gotove teme koje možemo upotrebiti. Lotus pad delo je zanimljivo. Sačekamo malo. Dok se tema instalira, mi možemo pripremiti logo i ostale stvari koje ćemo kasnije zameniti. Instalacija traje brzo. To je sve. Sajt bi već trebao da je live. Evo ga sajt. Dobro. Footer nije linkovan. Da li postoje ostale stranice, recimo usluge, odnosno services? Da, postoje. Evo ga logo ovdje. Kontakt. Sve je tu. About. I ovo bi čak i na mobilnom telefonu trebalo da bude responsive. Iz ovoga vidimo da jeste. Što znači da je sve ok. Delo je zanimljivo. Nikad brže nismo napravili website.